St. Paul Nyamityobora Church of Uganda erukushangwa Greater Mbarara Kidikonere oburebezi ninkore okushaba kwerizoba kwatandukana nokutasya banyinamaka omukorogo gwagwebembiremo Diocese Secretary natumwete DS awoburebezi wankore Reverend Canon Edson Abasa. Reverend Canon Edson Abasa niwe yakora no gukubura. Umurisa Reverend Emmanuel Mnyaneza nawe harebi yashaba abakristayo. Umukorogwerizo bagwahenda no kuzindukira Mariamu abacyara ba Mothers Union batanduke hururu yo kurebango batandaza rutari yekaniseji twaza mugarisa okunayo abaje guciro cya Mariamu uko abacyara banyinamaka nabo batahiwe abarkwebembera ekigombe cya Mothers Union nabo harebashaba abakristayo na munonga banyinamaka twashemererwa munonga twagira nko mukoro kwa Mariamu buzima bwatushemeza abakazi batuzindukira bayega buzima hanga yahise yahebwe kitini mwene dushaba abakazi mwene abayenyuma nangwa n'abashija bitu mwije tuzomukanisa wongere okombekana twazo mu Rampara abakebezi barukwika 20 kuruga o makanisa ana o Mborisa wa Rumienje o mu Rampara district batahibwa aba bahamibwa oburiza ogumzamo no kuranjaza omurmo gugamba ekigambo cya Ruhanga. Nowe nyehireyo kora mukama ko kuntorino cyara munonga kora imirimo yo mukanisa kugitebe kanisa orino Ruhanga kuba mucebezi wo burisa kandi kibuza cyuwambuzo kuba mucebezi nekimanyiso kurebera imirimo yo mukanisa nangwa n'abahereza kanisa yonka ahe kanisa yoner kubera yaba harufu yaba habugenyi nanyehiyo mwe umbatorino w'abakirezi oburisa bitu rwa Rumienje mbwenu ecyo kitinisa ekitwa abahereza izoberi na uniform y'abajweka mbwenu gumurimo bazagumana bakora nangwa no bakaba batajya mukanisa mu yersande y'uburisa kandi asande y'uburisa twantutahizaho abakebezi no kubahereza ubusonanizo bwa abukora mu mugwabo bwo bukebezi kandi tubatendekirege bashaka kwereza. Awa TV West ndi Senyomo Gideon na Susan Chalsima.